siphakathi inside hayi yaphinde sabakhona ababukeli namhlanje enkabe yamudla izaza sithini ngezaza hey professor awuyikhohliwe nje usemgaqweni hayi ngiyabona ngizodidisa umbukeli ukuthi angabe esengithatha ngofuhleleka yabo noma abone ukuthi le ngxoxo la ezobe sengile indlela engizoyichaza kwi-episode yakho yokuqala bakhala ngesilungu bathi kodwa manje kwi-episode yesibili wangasishaya isilungu manje sebesola ukuthi hayi lesi silungu kunento ayikhiphisa lesi silungu hayi wawudle kwenza kweqa yazi professor ngasuke ngabonani isilungu kunomuntu professor ozozimawambathisa amagama engxoxweni njoba kukhona ipoetry nepoetry nestory yabo kanjalo uhlukana so mawuxoxa umuntu angeke uvele ugonyelele kokusemqoka yabo kumele ube nendlela yokuxoxa amagama nokubeka manje ngabona ukuthi ngizosebenzisa ngokwemfundo lenginayo awuthi ngixhomela umbukeli ngixoxa indaba yabo ngizosebenzisa amagama ngokwemfundo lenginayo benganayo into umbukeli namagama nje wayibhala nezinkondlo angiyibhalanga inkondlo kodwa indlela ine-manner of talk njengoba ngafunda shuthi ngakufunda sengifunda kula mazinga ey'kole engangiwahamba yabo nanani-ke uma engwayo mfethu ngasho ukuthi wayidlala indima ngoba ngabe ngoyenye inhlobo yengane engaqinile untengentenge yabo utamatisi noma utamatisi umthothomo ukuba ngaphika nje nokuhlala nje nomana engispola ngendlela yakhe yabo ngabe how are you guys yabo yabo anokusiza ukuthi ngibuye ngithi lodish yabo njengoba ngagcina ngiphulisa uyena okay uthanda ukuthi uma ukhuluma wembathisa amagama njengembongo uthi ukhuluma enye into kodwa uyichaza ngenye into nathi into engifuna ukuyazi ukuthi isukaphi ngoba umbukelo osekhaya ugcine lahleka idinga ngempela umuntu umpetha ukulalela ingxoxo yakho nomuntu mfowethu onale recommended lento kuthiwa listening skill yabo ukulalela professor ngitsho mhlambe ine percentage of 100 hlalisele le building nje yala ekhaya nanso lento engikhuluma ngathi ukhuluma ngenye into ubekise ngenye into yabo le building yala ekhaya khona indlela abo abantu bethu ukulalela bakuthatha ngenye indlela yabo ungangibuka mina uthole ukuthi kodwa ulalela kodwa ungezwe yayizwa leyo yazini ngaba ebanga lokho kubantu indlela wena okhuluma ngayo ukhonze ukubekisa kakhulu ngikhonza ukuthi mangitshela into behind the scenes hayi kuye kumele ukuthi into ngaphambi kokuyenze kube ne behind the scenes ngazi ukuthi mawuxoxa mfethu umuntu uyaphinda umpicturize yabo lo ukuthi lento iyenzeka kanje isimo sentenzeka kanje ingoba sichaza ukuthi nokuthi yebo lona asingabambezela umbukeli namhlanje sagcina senitshontshe ucingo lwe-owner nantshontsha imali sebenifuna uthuli kangangoba nagcina ningabantu abasedolobheni asebesele nemadlana abasaliphethe ucingo abasebe nomqondo emibili ukuthi lolu cingo lolu siyalibuyisela noma silihambisa kumayengwayo masifika kumayengwayo what if labantu bakhona lapha so nanididekile sikabili awendlalele umbukeli namhlanje lapho mfowethu professor mfowababa
Akunzima kakhulu mfethu. Yeah. Ngoba manje unhlakanipho usafisa ukuthi athi kulutho mayengwayo arabe yonke lento athi hayi ngisawunhlakanipho ngempela ayikho lo mawukuthi usizwe yabo futhi ngala usabambeleleke nokuthi nangu friendship wami yeah uyayibuza lo mbuzo ukuthi manje inhlangano senze njani le phone siyayihambisa kumayengwayo yeah sisuleleke ezabantu abangenzanga ixhala noma hayi sixola ngeghost yabo yeah mina ngithi 1212 into enzoyithini ngoba ngizothi nje amayengwayo angivuselele isitori samaglasi mhlawumbe ubonile mhlawumbe inhlalisuthi naye ngibonile ngiwafihla lamaglasi yabo yeah engicabange kabili sinizokwenza njani yabo ngithi mfethu uyabona mfethu seshonile la lapho mfethu ziyawonani lapho sekuyisebusuku yes yeah impilo yasedrobheni ngiyayazi impela yabo yeah kodwa ngangisawumntakama yabo lona manje if ngithatha le sacrifice ukuthi seyishunqa le phone yabo yeah yophoqa ukuthi siyule le khalibhothini yayizwa lona yasushisa ushisa nje siyalibamba lishisa pholile ezandleni njengezisebenzi yeah hayi yabo njengoba ngimbuza uMaxaleni ngimbuza mina senginayo i-answer engqondweni yabo yizi mase yawusho Maxale njengoba sisalelwe mfethu u-90 rand kwase seku-90 rand silambele nasesiswini kade sibhema mfethu yayizwa lona lo-90 rand lo siyabona sekuseni soxaxa ngayo yayizwa lona yeah sizodlani-ke manje njengoba siyolala yabo ayi 1212 umasiya njengosathane egibele iyasho athi yazi mfethu avele asho kube lula kanjani professor avele sinhlaka hayi labantu mfethu ayabakude le yabo lona yeah asiyiphosa sozolisa mfethu singayi ngasemadladleni yabo ujabona ukuthi yabo into eshoyo ucabanga in a positive way akayicabanga the negative side yeah yes yokuthi okay sesixola ngeghost yeah so lalaphi sophila kanjani sophanda kanjani yabo ama-regulation questions according to ilo i-situation liyafuna sibe kuyona yeah akakawabheli yabo kahle kahle akakabi nayo reason yokuthi why I'm doing this so and so yeah yabo because everything happened for a reason yeah yabo sisho njalo nesilungu hayi yabo nje besho manje ngiyamphela mfethu ngithatha ngokukhulu ukukhaleka nokungabi nampendulo kule station ngesibhekene naso yeah yabo hayi professor Mbozi utshothi hayi siqhuma isihlalo kwangazi ukuthi amashangane siyawazi yezwa lona kwangazi ukuthi abafowethu yezwa yeah phela bhana hayi siyayidayisa le phone yes yeah message dayisa malini mngani wami mngani wami funa 900 mngani awuhaje bo 900 mina zonika 400 awonje obesho njalo ucile phakasheni ihlangano mfowabo yabo awuqo for clip yabo akalindi ukuthi siyavuma lento eshoyo noma emfuthi yabo siyabona la professor siyabo mase nguthathi lo for clip
nokuphuceka hayi siyaphuceka iyancibilika le ndoda hey somthatha lo muntu ngo9 hey sombheka ithelong yabo sohleni ngani manje la ungabe yampela la xeleni maqala uthe nje hayi khuleka maqala lezi ma sister nje intepe note befuna vaso yimi yabo ungasabi mfethu yabo lo simtshele simshayina uma ngo2 clip yabo silala khona yabo ngimla for how many days waphela sorrender la yazi mina ngicabanga ishelter asawuleka besodliwa imbungu lapha eshelter enjalo usacabanga imbungu enjalo selo uyaganga lo ubuya sokhahlela ikhalibhosi badlale yabo yabo sinawo nahlezi babona belele ncengo etolo so John the Q namhlanje uyathi embe sengiyibhekile yonke mina lena yabo hey ngiyabona ukuthi yabo mfethu umenzi wento yeah uyangayicubunguli ngalendlela ye-reverse batch noma yokuba no-negative no-positive so yini ama-consequences yabona yonke yeah hey ngiyabona ukuthi hhayi akayicubungulwanga kahle lesenzo salefoni ukuthi ucabanga esheshe yezwa nona ucabangele imanje nje yabo yeah ngiyabona ukuthi yabo la sazoshibilela iteteo yabo lo so uma ngwawuthenga ngimfonele messengers yeah yabo enjasho se yabona yeah njasho okay yabona lo mfowethu sekhohliwe nendaba lo2 clip kumele sinewusizwa nje mase solala ngqongqo manje hayibo sinqonqe phone manje hey yabo phela mfowethu uzosenzana u70 rand la samadaktela la mesifike lokushini angeke solala emarket embedeni yabo izosicaphuna lezi khona yabo uyibonile futhi kahle wena mfethu mina nje iboni manje ambona lo wachuza mengimtshela ubona mhlawumbe ngiyambathisa yabo yona wayindlela engiphume ngayo ngiyambona ukuthi hayi ubone mhlawumbe ngiyamshaya ngomthandazo nakhona ngiyambathisa yabo akabone yabona akakayifili le enkhale enginayo yokuthi hey welcome to the world of being a para for real because mfethu yabo masuphumelini uyipara yeah usupemita kamizwa ngisho njalo because igama elithi para nama angilazi incazelo yalo xwele lisuka from paranoid from action enziwa lento sokuyibhema asikho lapha yeah emfethu uJose yonke njengoba mfowethu iyenzeka lento yeah akakayibheki ngalendlela le mina mfowethu esengibheke ngayo yeah yabo anganoma mina sengicabanga kwaze kweqa yabo yeah cause mfowethu iyangisabisa mina lesigama esisiyona yabo ngoba sizoshizila la mfowethu yabo kubhlungu ke mfowethu ukushizila unganalutho unganandawo yokulala lo 400 futhi ngeke usilaste lesonto leli sithi sifuna ukuhlala la hey sizohlala phi yezwa lona siyabhema lento namhlanje sasizosishayisa ngo-aros sobhema yiphi plan kumele siyenze njasho ukuthi hayi lo uyadlala lo yabo hayi professor kwethu njengensizwa nami ngiyibonisa indoda yabo yeah usilalela mfethu angangitsheli ngosisibaho njengoba sisithathile le mali le bekwara yeah yabo lona sethatha noma mfethu sibusela ifoni uthi inhlangana yabo vele incala mfethu
ubambe nengubo yayizwa leyo Yeah. sesingena engubeni salifica inxala phakathi yabo senqo Sinqonqo kube kanye. yayizwa asinqonqo ube kanye wazi ke phela mawunqonqa yabo nawe usazonqonqo Hey. yabo what goes around happens around Yeah. yabo cause ngeke professor bethu ngeke ngihambe nesigubhu sakho lesi yabo Yeah. ngiyabuka nje ukuthi professor besigubhu sakho bese ngiyaxolisa mfethu yabo ngisitayisile one Kube yiphutha. sithathile yabo kube liphutha yabo nawe uzokhona isijezisi ozongibhekela sona Yeah. esilingana nesigaba selokho Salo uyithathile. selento engiyithathile thola ke professor uhlakanipho phela ungusomgaga njengoba wazalelwa kakhumana Yeah. yabo mina sengiyibheke yonke into yabo nje bothatha lo thuhlebha lo umshebha stop kangaka ngoba mfethu yabo yonke into eshiwa yimina Yeah. yabo ungachoose ubheda lapho yabo ungachoose one akathanda ukuboniseka yabo lona Yeah. two uyathanda ukuthena meshinto yabo ufriendship nje ngingasho ukuthi ajule Yeah. yabo even abantu abangabhema abaphila life story yabo neyithandana yenzeka lo yabo lona uyawuthi mombekela umbono ohambisana nento ozobhekana nayo futhi eqeleni abona ukuthi halo Uyaphupha. uyaphupha yabo lona Useyangicontrol. usengicabangelile useyangicontrol yabo lona Yeah. angafisi nanokuthi hayi mfethu yazi asijike lento yakho asenze kanje Yeah. hayi indoda enkulu uthathiyane u400 yabo ngiyasho-ke mina ukuthi hayi yabona lo 400 mawafika ezandleni webafo yazini indoda ayibonele ukuthi yenza kanjani Yeah. thatha u2 ngithatha u2 yayizwa leyo nto sengiwaxojesile amadlebe njengonogwayi yabo njalo ukuthi uyadlala ubafo hayi nangampela hayi 200 yabo cause professor ngiyayifila le Yeah. yabo njengoba kuthiwa lo muntu wazana abantu bamathekisi yabo labantu futhi sebenaso isithombe sethu showcase yabo ngoba sebebuka ngisho emakethe mfowethu hayi awuzutshele mbuke 200 ngasheshe kubekela ezesithombe 200 hayi asambe bafu emfowethu asithengi nje ukudla-ke kulo 70 rand yabo Yeah. mase senze njani ngimvezele le view futhi owesithathu manje professor ngimvezela lento ukuthi asambe siye shelter sokhokho 2020 yabo Yeah. silala yabo mase sithola ezinye zamajimbos ayiphethe imashi la esapho yabo lo nto leyo mfethu Yeah. yabo buka mfethu ngimuphi ubuhlakani omnjani yabo Wisdom. khona mfethu sizokwazi ukulast Yeah. ngoba umfana wasema-subsidy ospoiled engacishe engafana naye nami ukuba umayengwayo wayengekho empilweni mfethu yabo umngane kama osahlala ebeleni ngisho sena-20 years ayizwa leyo nto mfethu ngiyangena ngala kuphuma ngala ungena ngala kuphuma ucabanga ukubhema yena yezwa leyo nto njembona ukuthi yabo lo uzongijikela lo sithipha lo yabo mase lapha kantwana yabo Yeah. ngizophenduka undingasithebeni mina ngendlela engingayihlelelanga mfowethu Yeah. angithola leyo kanti manje njengoba sekukanje sengihlelelile yabo angibona ngathi usekhohliwe ukuthi uyena ungifake kulolu beshi yobhastela yabo lona kwakhona mfethu bese ngenile udareni yabo ukugxifiza umayengwayo ngale ndlela yabo lo nezikandali ebese ngizenzile ayizwa lona Yeah. kodwa mfethu ifuba nekhanda bengingakangeni manje abotha yabo uzongigxobula ikhanda yabo ngizokwazi ukuphefumula kulolu daba yabo yona
uzovela ngeshiya. Uzovela ngeshiya ma. Yenza yona. Professor. Accuse azini. Sentence bese sithena ukudla yabo lo. I-shirt ikhona ngala elokhuzana ePonte. Singa ePonte, singa eSt George. Yabo lo nto le. Singa eWest End. Hanje bafo is not safe over there, bra. Yabo lo. You must try to find somewhere any place in Vesu. Kanti Indian leli. Akalona indila. Usimomozi lenhlobo le. Yabo lo. Uthanda nezinto yabo lo. Uthanda nesitoti. Yabo. Uthanda nomnika. Nje mfethu. Uyabona uyaduma. Udidisekile bese empilweni yabo. Yabo mfethu nami ngangididisekile ngalesi sikhathi. Kodwa mfethu ngathini uNkulunkulu emuhle mfethu nganginayo indlela ye-maintenance noma indlela yokuhlela inhlakanipho yabo mangabenza into yabo into ngavele nje ngenze kaMkhulu ukuthi futhi yabo lo noma into ngikhuluma mfethu isesalukwazi mangwa sangifundisa qale ucabange into before uyikhuluma yabo so ngikwazi ukuthi iphinde kushaye back yabo hayi leli bhanoyo ashuze ngilibone mfethu zalo uyadlala mfethu indaba yokudla mbona akayidonsisa mfethu yabo lo hawu lo muntu antini sekhaya ulokhabhizi wena ngothi yizemfethu uyaxoxa indaba yalento eyenzeke lapha noma understand mfethu yabo lo nja phela mfethu yazini masere plan ukuthi sasa ngiyashutelo ufuna soyinquma sasa yabo uyabona professor ukuthi kwayilebe ngisho ukuthi azulisi isonto yabo ngoba lezi nkabi ngeke lokho zizofika lapha elokishini suke emalivani zelokishini njalo ngosuku yabo yona babantu bawobaba babhizi mfethu yabo njoba abanye ithiwa nje bashayela amathesi yabo lona kuzoba nekhathi ethize bazosibheka ngayo yabo ngeke befike njani yezwa lona hayi silima mfethu hayi yonke into engishokeni ngena ngabe iphuma ngaphuma yazi mfethu uprofessor ngamshiya ukhona indawo ethiwa engala eMansele ethiwa Teachers Center ngiyayazi ngamshiya khona kula mafrada yabo lo tesa khona amafrada amakhulu ngimnga khona indawo nje engathi ibhodlo wathiwa asenokuhlala into ozosigadle lapha ngavele ngiyakhomba ngathi nginathi mbolo mama ohleli lapha yabo vele nasi nesitshe xeni kwayo yabo yayifike yabo ngoba vele bese ngosoma umuntu ozobansuka yabo lo mama nje ayena yabo lona ndobheka ophayo ukuthi abekho yini professor sengiplanile usazini lesi situation mawuthi ngifuna ukuyizolva akubondla hanipho yabo mina can face these people njengedwa yabo khoza ngenza ngalutho yabo lona kunamakhamera lo yamuntu yabo mina into ebenza bebe inspection indlela ukuthi meme ngibiza udle phansi vele ngibaleke nayinani yabo so ile bapruvele khona ukuthi okay these labantu they were integrated mina ngizobathatha ngomqondo yabo lento mfethu ngicabanga nje ahamba yezwa lona njengoba ngimdakhele ngizosho njalo vele yabo njengoba ngidisappear again ndifuna ukuthi naye mfethu njengendoda yabo athi think back ayibone sesonweni mfethu yabo ngoba nje mbona njengoba ngimcover up abanye bethu lungenze ngazuthi bethu there's something what it is nothing mfethu
iqiniso nje limsulwa thina mawuthi sifuna sibuse iyolandwa siyafa sixathulo emva kwalokho siyaboshwa futhi yabo hayi ayimthosi nje indaba yokuboshwa yabona nje mfethu uledumele lo yabo ungitshela ukuthi yena ba umalume wakhe uyisosha washawathi awunyamalele kanjalo professor ami ngisho unqala le mali lo 70 rand ayisongameni plus lo Tsotlipha semplanile ngobhakavana ulalelayo la Kezi babona sinawane bedayisa amapeni bedayisa amalohujane ngihambe nje ngqoqo ngezwe leyo ngizoyibambe shelter namhlanje ngiyayigoqa ngobhakavana sazoba nesithende sihlaza sedrobheni yazi first day now yaphila saphuma endlini ngezwe leyo sashona fresh belayibo mina ngigeze bathroom yabo ngibonga breakfast in bed yayibona akho breakfast in bed la akhoma ingwayo indoda idlithi ukuthi ukuzayo senzengile professor into okubhema eshelter la ngiyakhona angazi ukuthi awungeni isikhefu sabantu bese yabo nje hayi zenhlungu zasengidileka awungeni isikhefu sangaphandle la eshelter ungasho ukuthi yiphi leyo shelter kodwa umthetho uthi uzothenga esakhona njoba tshela ukuthi ama shelter Point St George wena uzobiza indawo yabo maningi ama shelter kodwa ngayithola i-shelter professor ngoba ngithaphela nje mina mthembu lele kalpotsini hayi yabo nomba dlulo sinawo ayiphela yabona wale sebhaka ngigqokile ngazi ukuthi kusasa nje udayisa usawumalume nje professor buno nje uthi hayi into ngihlelile yabona ngisayigqoka nangokuthi hayibo mina phela ngenza ngalutho ayizwa leyo kanti anginjalo yabo hayi ukuthi uyashelter Impilo imali yabe phethe rocha yami la professor ngiphethe ishandisi yami inyawupe yami la yabona phethe pipe ngiphethe letha ngiphethe yonke into uhlelekile nje uboy mfethu ngiphethe yonke into professor hayi ukuthi abona bangena ngiyeza uthi hayi yabona ngwenye indawo ngwenye indawo la ngathi ngcono khona eGalpotini konke hayi yabo ezenyona lezi zinto yabona yabona sekubheniwe la nje abasababheme kanje kushube kanje eminyango abantu abarelaxile nje kanje kwenzakalani bese ungathina singena emqomeni orongo yabona akasekho lo yabo ngingedwa manje professor phinde le reception yabona lo wenzani reception yobuye ugwaya bhenywa indla yabona abathayi yabo le room yena nijona njengoba ni majority of 15 khona isixapha esinebelcon side lapho bhenyelwa khona mangikhumbula hayi isixapha sholo sisi ilapho kuhleli khona liyamhonqonqo manje ngizodlula kanjani lesixapha yawunjani manje sitera ikhenye indawo ngathi quthu nje athi akwani lokugwaya ufuna ukubhema wena ufuna ukubhema wedwa hayi sengibuza nesistera indawo ngathi nje quthu ibe ne-privacy ngoba ikhanda sisitera ihlangahlangene nabo athi nayi manje we are not allowed to uphumele ngaphandle after 10 uyokwenza into enzayo mase uyabuya khoza sazi ukuthi usuxabene nomuntu indla phakathi noma mhlawumbe usuyokwenza ini we're doing for our own safe yale building yabo so after 10 we lock down we shut down everything yabo la it's okay sister Poqa uthi ngiphindele phezulu professor sende yabo manje
ngalelileye manje plus futhi impahla yami isile angimine epakiseni nayizwa leyo sekumele unqobe ayikho into engicabangayo manje kwawukuthi ngisemaxaleni hey ngicabanga ndo ngicabanga ubhema mina manje yabona emanye emkhonqo ezwile into edlula kanjani yamkhonqo awungibuyise ngiyokethe business eteflola enjafithe angisayazi ngoba nje ibona iyaxonsa le mkhonqo yabo lofike ngifundisa ifoli nginayo ngifundisa ifoli nelight yabo lona mase ngithi ngicela yabo lapho usebenzisa strategy yabo sosingayitholi ngisenkingeni manje vele mdlule laba abantu lokuvalela phakathi ungivala phakathi lento ungavela usuke nje usuke uvela uzosinqamula nje mfowethu usifakele amashobo lakho uba uyazi ukuthi lo mhlaba uyakona umhlaba oba uyazi liwa ngasikhasini kuloya mhlaba yabo akuzama nje nje polisa but mina bengicela ifoli nje nelathi tholalela wena yazwa lona ungasithendaba zamafoni nelathi uthenge leyo nto leyo hey asokushisa nto ngifuna kugwinya manje uthenge leyo nto leyo awusibo yabo ngoba sayibuza kuthiwa wena sibone into ephethe hayi bo nawo futhi yabo awusibone ngisaduma uthi qavu iblue la ngemuva professor ibetha abafundi yebo nje uthi qavu iblue embethi ubamba la khona le mali mfethu yezwa mfethu yezwa professor Uzungoma washabalala wonke lamathi yabo ngoba ngibamba kanje same time ngiyajuda phela ngami yabo wonke amaplani mfethu kwavela kwangathi singena udelete emqondweni athi guruku ukuthi nizovuka kusene ngifonela umayengwayo yahamba lo plan ukuthi nizovuka ngiqaqa kusene uyahamba lo plan ukuthi kumele ngithole into ethize engizoyiphilisa ngayo ngoba nokubona usinama dayisizi yabo lona nami ngithole isitolo sama-China esithize ebethu wonke amaplan yabo mfethu manje walesimo mfethu manje sesengikhanda udala wani mfethu yabo loo nto mfethu ngatanta professor ngatanta phezulu mfethu kwalawo makhephu lawo ngase sengibhenyiswa yayizwa yona mfethu ngisahleka phela wahleka nowahloni kwalawo ambe ngase ngayisola ukuthi yabo bangimbalekela ngo-accuse yabo ushawa idlozi lakhe yabo lo angisazi phela manje mfethu yabo angisazi mfethu yabo kodwa khona mfethu khona uswazi engangiluthola yabo khona uswazi engangiphiwa lona ngaleya nto ngoba leya nto mfethu hayi yangikhanda inhliziyo embi yabo lona yangikhanda ukholwa ngokubona yabo angithi ngibona manje ukuthi kahle kahle bangifaka ibarcode yayizwa lona uyaxevezwa ngiyaxevezwa manje kuyathiwa new one njengoba bethu bonanga new one bo new one utelile usisi wakho lapha lapho ngizihlambe ngizobathusa ngayo ezayo sisi yabo yona kanti akaseho walo muntu ngotheni bethe phenduka njengejele shayokhiya mbethu uyahamba uyakubo noma uyibhengela mebhengela uyele ndodeni yakhe whatever happens inside la yobona ekseni thank you yazwa lona
ngisho ngathi uzoqoqa ube sibaxa ezwe yona yobona lekuseni uthi hey ambulance zifonela kanjani noma basemakhazini sibabiza kanjani yabo professor njabona futhi yabo la emengagoloza yabo hayi imhonqonqo lobhekene nayo mfethu imhonqonqo hayi ndaba odlala yabo into esimekutshela yona uthola lalela siswami alongibole ifoni yakho yabo yona awuchazi ngoba uyabona engakakutshela ukulalela uma ungafuna leyo foni ukopolotishwe uyazi uyabona ukuthi yabo engakashona nokuthi nje ukopolotishwe uvela ulibone liphuma uvela ulibone selingasekho yabo uyikhiphele wena umniki yabo yes ayisebethathile lento bese njasho uthi bufuthi makhepha ufonke bese ngivele ngazamulwa semntana azostaya la ezolona njalo abantu beke mfethu bangayenza indonto mfethu asonjalo lo munye ngibona yabo mhlambe ungconywana mfethu yabo lona mhlawumbe uNkulunkulu angilahlela kuyena yabo abe nozwelo yabo engampela mfethu yabo elibe khona izwelo mfethu njengomama esike eswini yabo lona xa uthi abafowethu yazini ngoba mfethu uyasho lo mfethu yabo uyilokishile ngasinda ngalokho mfethu yabo ukuthi ngingasho ukuthi ngowaseNewland ngizenza lokhu njani ehlasa ngoba ngiyabona ukuthi hayi odi group lapha yabo akudlalwa yabo ngiyazona ukumithana nabo kodwa kwangisiza yazo lona professor uNkulunkulu wenza i-engagement nge-punishment yabo yona ukulunga kwamasu ubonakala kobisi exactly yazo yona ubonakala kobisi ukulunga kwamasu yazo yona professor angithanda nje lehlangane ngayo bafowethu naye lo wethu lo owagcina ngitholele uthukhepha yazo ulamakhepha yes nakhona yabona wenzo le uthi mbo me emfethu ngajabulela lo hokopela ukuthi nje hlwathi silunga isithongwana yazo yona yabo lemhonqonqo mfethu iyadonsa kanti eThekwini yabo njobe idonsa wena mfethu njabona usazini phela manje azini sekuqaqile phela manje sigameko sokuthi kade ngigrebhulwa khona la atuphethwe phansi usuwumuntu nempamana sethe ukuphola esihlathini ngoba phela noma ngiqala ngathi ugologoloza yabo hayi ngabona kwehla nabanye embhedeni ayizibhedela wena ngabona ukuthi yabo la ayizophendukeni isapha yabo ayizophendukeni isapha so yabo nje nomunye sengivuselwe wena usangene wakhahlela amatsheka ami la wena usiphelele ukuthi umfana wakamashu ngasekhaya yabo yona kanti vele kuhlalwa kanjalo la wena mfethu mawakamashu lo sister omakasana mfethu olokishi yabo yona ukufaka e4 to 5 yabo mawakamashu mawuthi wasemlazi ufake 1 to 2 1 to 3 basile nabo laba yabo yona isebenzi ondoda abanye ohlehle nje yabona ukuthi bahamba ngisitshele sithi yabo yona asikho kodwa kubona ngifumuke futhi isombululo sami sokusizakala yabo yona uthi ngisizakalaphi phela mfethu ngoba phela nje ngicina ngisizakalile nawe uthi ngifonela umayengwane yabo labo phela njengoba bethi bangifonisa umayengwane basagishimisa lesijele sabo amazi ukuthi mina ngifuna ukayina into zami itofu eshisayo yabo bona bayitshela ukuthi hayi mhlawumbe ngi-ayinela ukuthi
kuthiwa voucher yabo yona samsothinta indonga siphinde sishunqa yabo yona enjasho selaba oxazi ngisangabashunqisa sebenze nje kethu lubhontshisi kanje yabo yona hayi buse ngakusasa mfowethu amnyanya avele ithini lento lesixene usuke endoda uyakwazi ukuwasha mfethu uNkulunkulu bese uhleze namaplane istar yayizwa yonto be uhleze nesitaki samaplane novimba wegamela hayi futhi nje akwazi ukuwasha futhi le ndoda iwashela imoto yabo lo yabo boyile ishetha hayi ngoba ilala njalo yabo ishetha kahle kahle njengoba behosikhotheni sihosikhotheni uyisebenzisa mangabe unemali yabo nona ushayile mfethu nawe ukhiphile uyolala oplastic emgaqweni mfethu uthe kuba namasenti yabo noma ngoba nje nami mfethu nami mangidayise kahle kulwathi afuseka ke ngolala embhedeni yebo lonto le ize noma mfethu unosinawana mfethu phela ngisasho but at least mfethu it's better than ulala etsheni ulala etsheni noma ulala ngaphandle lapha engafika umuntu akusiyena lo afika ngibula ikhaya yabo mfethu semwani yazo lona yabo ziningi igameko mfethu ezazi zizahlakalele because mfethu asinayo anchor yento ezozivikela yabo futhi asinayo iqiniso lokuthi abantu bekwazi uprova like mangasukuthi wena pro mina ngitshela 600 uphuma usisho njalo la ngaphandle you'll be easily believe because there's a judgment ukuthi iphasha yabo yona bengazi ukuthi mfethu samaphara nje ngobani yezwa yona ngoba kunovutho ndaba lento wena professor Hlezi uyisho nakuthini yabo yokuthi mfethu kumele ube nokhozi unovutho ndaba lokuthi mfethu umuntu abe lonto yabo lona ngoma ufuna ube uthisha uba nale feeling onayo uzazi mina mfethu ngusomgaga yabo lona futhi nje ngigcwele nje nala epenini yabo othi nje wenze lithi ngiyathi yabo ayi shaya spend sokwasha imoto useyumngane nami lo manje ngixabana mfethu uthi ngitshela ukuthi efilelela phela elokushini ngisuke kanje yabo njoba sekungakusasa yabo phela istofa siphelile ngoba ubusuku obudlulile sekuyimini yabo sisafuneka and futhi uyachuza umazi ukuthi ukuphi uthithiza kuphi mhlawumbe ule kodwa no cause mfethu washiya ngimtshelile usilalela ndoda yabo lebantu bazosinquma yabo futhi abadlali yezwa lona awumele mfethu lento sithathele phansi yabo ngiwashayela imoto ngisaba nalabo somatekisi ngilo ngibabona la yabo lo mfethu ngibenhlanhla aqinethele mfethu azini awuphinde ufike ugogo wakho yabo ngoba mtshela ngizomfona kahle mina yabo lona ngoba nayo ngiyafonela elokhala ngenetwork yabo yaba nalaba bathi mfethu umtshele mfethu ukhona ucapital mina mfethu angakakhulumi nanokuthi ngikuphi usuzokhuluma indaba zocapital yabo nona so mfethu liyakhole engiyenze ebusuku akubanga ikhole yabo lona manje mina sengilesile yabo lona ilakho ngiyamtshela hawu mayingwayo ngoba ngabona ukuthi bafo ulokho mfethu ngimthemelezela ngishona nale yabo ngiyamhlumeza kwalokho mfethu engasaqondi ukuthi wenzani yabo umuntu nje ngimbeke ukuthi hayi mayingwayo
Uhlakanipho la uyisidawu. Yabo lona. So namfethu ehlezi sidinga imali yoqaqa ibhabhalazi. Yabo. Hlakanipho uthathe blobudakwa na. Yabo. Mangwalo dawa lobo mfethu. Ngafundiswa ngamanye amagenge mfethu esikoleni. Yabo. Sonke lesikhathi ngifuna imali zomarent angisahlali ngedwa njengoba ngangihlala ngedwa yabo manje senjamdlalela mfethu professor yabo cause ngabona ukuthi mfethu ulonge ifihla yabo lonto uyahlukumeza yayizwa lonto and nami mfethu lesono silokhu expand yes ngoba sikhukhumaliswa ezinye izona yayizwa lo lokho ngene efezo ospasopa isono esimfihlakalo professor yayizwa lo njengoba besifundiso nje abalaleli nababuke mengithi isono esimfihlakalo ngokufunda kwaseBhayibhelini because mina ngumntwana wethu ugogo ubela kubaba uma mncane lonke into kumina yabo and bethu ezazi nezinto zona besilisa ebaqanisayo yabo lona ngingazi kanjani kodwa ayithi mayixoxa asho semina hlaka ngahlakula ngoba umuntu omdala mezoxoxa nge-left journey yakhe yabo axoxe sakuthemeleza ukuthemeleza like ukusho nje I'm just saying yabo kodwa eshe into iqiniso yabo like lento engifundisa yona futhi ukuthi yabo mangabe ufuna ukusho ukuthi professor awusuhlakahla phela phela yazi libuka kahle kuze lento mengisho professor yabo ihlale kahle professor nawe mfethu unohlakahla nje kuseni awusashaya ngisho ubuso yabo into ebhlungu kumele uyisho nice yabo khona izothola indawo nendawo exactly yabo and then ngaseqala nami ngimbekela ke nice endlela epholile mfethu angazaza imali nanokuthi mfethu kwale imali ezitokofela mfethu engazidla kabuhlungu kanjena mfethu nanko ukudideka mfethu professor yayizwa lonto njenga found out ukuthi ngiyaphambili noma nje emuva noma ngisamile esente yabo lona ngingazazi mfethu at the same time mfethu lelo sathane lo walento mfethu umhlaka number 2 ulila emhlanje yayizwa lona and lento demongisi ngikhipha ibhabhalazi yayizwa lona no the more increase ama blood cells emangasho yazi njengayibenga ujulile yabo the more ngikhipha ibhabhalazi the more ngikhulisa isilwane semina ngaphakathi anganoma ngezwe mfethu kahle kahle ngifit ingane ngokuthi umphakathi ungangibuli kabe ngathi angoli yayizwa lona ngifuna umbone mina bese okwazi ukulalela into ecubungula semthani yabo lona ngifuna angazi njanhlanhlatheka yena uhlule ungilalela yabo cause ngeke ngivele ngithi nqam kumele kubekele nomzekelo mfethu ukuze uzongena kule nto angenayo yayizwa leyo nto leyo mfethu uba omunye umuntu mawusukulento and the more lokhu ufihlile uyenza ecasheni iyakhula exactly ngobani mfethu ngiyifuthumela uthi umzali ekubona vele sekulate mfethu sekulate mina lento ngilo ngithi ngiyisaba mina uqobo ukuthi ngibe out of le ngoba mfethu yazi ngase ngimtshelile ngalo leso yazi buya nsayi
hlaka ungasho ngathi ise rehab lezo yona uyayizwa ukuthi wena ucashe nenkingi yes yasizibuka yasizisombululo ukuba waphuma neqiniso Zibekwa. start hlakanipho ngabi solution isezandleni zakho ezo yona hey mina sadaweni nangu ukuthi phela uhlakanipho uyazi futhi teenagers mawukhula istage suke sisa encourage ngendlela yabo lona nani nento simawuyenza uyenzela abantu yabo lona ezinye zayo zonke lezi manje futhi yabona nje oba sengishizila manje futhi hey professor ushizile wami yila nami sengiyaxina khona yila nami izinto sengiyibheka ngenye indlela ukuthi yabo futhi yabo nje bangibheka ngenye indlela zonke lezi zinto hayi ukuthi ngibheliswa yilolu bisho engilona ilo liyayimayenzeka mina mfowethu njibe nokuyibuza ukuthi ebethu ungabothi mlaleli mawenzela into kuwena yabo uvela uthi hayi ngoba yabo buza isigameko zama ukuthola ukuthi wena sigameko wenzakalelani kumina hayi wehlakale mina ihlambi ngo and then mase uyaqala ureverse back yabo uziphe noma uhlambi abawu5 yabo labo hlambi labo bawu5 showcase professor uma engoma esetholile ukuthi uyazama wamtshela yonke into wamangala wakutshela ukuthi ubungashongani bese sokuserehab isiphi isigameko esilandelayo yabona uma engoma mfowethu njengoba esenjelile nawe ukuthi ubungashongani sithi serehab hlakanipho-ke kunensizwa la yabo indlela yabo indlela ngitshela ngayo professor umuntu ongakabona amahlasa uzubuthi umuntu omdala mfethu uhleze nevision kungebe bonke kuwe nemfundiso yakhe nangendlela yemfowethu uNkulunkulu amuphe indlela yokubuka izinto yabo khona nje ubuprofessor unendlela yokubuka into yabo uma ingwayo seyangidlalela ke manje ifilimu iyabuya ngayi phela angithi phela besaxoxa naye yabo yonke lento ngimdlalela ngipha nemizekelo engitshela nani nikhuluma khona la ucingweni khona la ucingweni yabo unayo imali mayingwayo yabo usebenzisa funa lezi zinto lezi zoma monthly payment ethamba nibani yabo lona yasilo-ke lapho esobheni lakhe ngoba naye wayiphela uNkulunkulu yabo lona sewuyena futhi ngifonile mina mfowethu waze wafika phela ngengilo ngichaza konke uzawaphela ne-airtime washa wazovela lalo mbukeli yabo mfowethu usangitshela mangwa ulala landla kanye unensizwa ezu4 zikufuna uthuli hlakanipho usuye yezwa manje usuyenzelani lento elibukanisa nabantu emafoni emfethu uhanje ubhekwa ngezithombe manje yabo indlela ngitshela ngayo mbukela ubuyele kule nto etshela yona ukuthi into ebuhlungu mawuyi-reveal kumuntu wathi umastore yazi mfethu ungitshela ezisithemelezo kodwa yebo serious kanjani lena njengoba sebehambe kufuna ngey'thombe uyazini hlakanipho loya muntu loya
udume kanjani njengoba nizomthathela ifoni senabagqekezi namanje Hey. Yezwa nona sethiwa sagqekeza yes sathatha ifoni yes indaba futhi sebeyibeka ngencazelo yalosisi njengoba ayiduma ehlanya ngalesi sikhathi istatement phela usesisho manje ngokucabanga kwengqondo yakhe yabo akasasho ukuthi babezosebenza kodwa nje kubonga-ke lokho ngoba ngigcwelelanga igama lalesalukwazi esasiyohlanya mfowethu into engingayazi yabo Yeah. Manje ukuphile enhlakanini muphi usiya yabo usiya wena into engizokhuluma naye kanipho nguma ngwayo nje afisa amandla ukuthi ngimsize kodwa lesimo ekusona manje angazi mina nhlaka yabona uthula kwakho sonke lesikhathi usuku shuthi angisho ngithi ngiseThekwini Yeah. ngisenze eMayville shuthi ke uzothi uhlala lapha eMayville hlaka ngoba lezi insizwa ayipheli usuku ngafika Uzothi ukuzinza. uzothi buka mfethu usho lento engangitshela usiya ukuthi asiyenze Hlale lesidome susiya ugogo umangwayo akakazi ukuthi khona lokhu uphuza itiye lapha ku Hey. yezwa mfethu njengoba usaphuza itiye kunjalo njengoba imfonela mina umangwayo sezimxapunile igwaqo lo mfana yes akahayizi imbuzi yezwa mfethu hey mfethu ngimtshelile shuthi uvele wadlala 200 yabo wamshaya u-aros yabo wangabheka ukuthi hayibo usasemini hayibo nginecala mina yezwa yona ini akalaleli umfana kama yabo yona into ayicabanga yezwa yona shume njengoba sengikhuluma lana noma engwayo ngoba ngicorrespondisa isikhathi aphinde afona ngaso mayengwayo uyayizwa leyo nto endelela phela beza lapha eThekwini yayizwa yonke leyo nto bese waxeshwa wafa lo mfana waxeshwa wafa yabo bamthinta hayibo ubona umelungu esidriving ezolokhu ebuye nje ethi level yona yabo ushawa ngaleyo system ezolokhu ebuye nje athi level yona aphinda amaqaleni ayibuka ukuthi hayi qonde ngendlela yabo ngoba bathi nabenga uyazi mangichazele mfowethu sesandlwesa uyazi mangichazele yasho ukuthi hlanga ehlale labantu bengibuze bamama kanjani umnganawo uthi bamama wazi bamama kanjani uthebese naye fethu uyangihlanyisa nami ngoba phela manje njengoba ethi mangwayo esephinde ngifonela umangwayo esesiqedile ukuchaza ngale lokhu ngale phone ngikhole ukuqala mfethu yezwa lona hayi kuba ukuthi mfethu ngizama ukwenza njengoba esho umangwayo yabo ukuthi ngizama ukuthi nyonyobe ebusuku ngithola into zokugqoka yabo usangicabangela yena mfowethu ngoba umzali mfethu professor mfethu akusoze wafana nomakhelwane nomngani nobani umzali yabo ngoba uyabona ngisho mfethu isigebengu sishawa kanjani yabo singcono nje ekhaya bafethu samthi ekhaya ngoba siyazi mfethu
yabo kune oledi ngeke ungishaye phambi kwama-professor yezwa leyo nto ngisho ngathiwa mfethu zonke i-judgment enjani yabo ngeke mfethu ungishaye phambi kwama abantu besifazane banamandla futhi abaphiwe wona. Exactly. Mina it's sad ngoba bona abazazi ukuthi how powerful they are. Exactly. And futhi abazi ukuthi le power banayo kumele isebenzise kuphi kanjani. Hey, yabo leyo yazi indoda ngisho engabanjwe ikhanda eyisiqhwaga kodwa umuntu wesifazane nje uyakwazi ukuyiphulula ikhanda. Exactly. Kube yihlaya. Yebo leyo Yeah. ngoba mfethu uyasho nokwakho unjobe mfica lo uma wakhe usemsebenzini shuthi kwafika ekuseni ukufa kwentaka ayizwa leyo emini usenengane zakubo uze uyibhoza. yabo lo Umalume. mebengena labo nqonda bafica uthushilile vele mfethu uyishayela i-breakfast in bed yabo akekho umama ngifuna ubhale picture mbukeli leshiyo professor umuntu wesifazane unale anchor noma i-power of admire anayo ngoba mfethu uyasho bese mase ukuthi bamshaya mfethu ubonga nje ukuqhamuka kwama wakhe ukuthi wezwa ngobani yezwa lo yamtshela ngithi mina wena ucathi umakhelwane lembuzi yalokhu ikhale umuntu babengayizwani yabo uthi uqinisile dla ayibhela bangilevela la baba yabo lona yimina yabo bethi thula mina yabo kade mukhala kakhulu imobe bona ukuthi hayi uvimbile icala yabo lona bona ukuthi hayi awaqinisa isandla mo yabo ngoba shuthi uqhubeka nokwakha amanga yabo njengoba ngishilo ngiyawuphathwana ukuthi ngeke mfethu uzame ukukhuluma amanga eqiniso ayikho lonto ezwa lonto uprofessor u-international professor uPeters Hellington uyasho ukuthi iqiniso ungalakha libe amanga yabo kodwa ngeke mfethu amanga weqiniso yayizwa lona futhi into provocational leyo uba provocational u-actor like kodwa you are doing like yabo uyangiprovoka basho njalo abanye ngoba lisho njengesenzo yabo mina ngilisho njengesakhe senzeko kuba provocational way provocational hayi lethu ifike lezi bamxebula ngomdinanja lapha ubhizu lokho ebaprovocational nje yezwa uyakhala ulokho ekhanda yabo lezi insizwa manje zixasulwa naye kona ukuthi yingakho bephinde bemnika bethi break yezwa nona ngoba mfethu bamshamba ukwaze waphuma ingane zesikole bafika ekuseni ngo-8 ulokhu ebuziwe yezwa nona muphi umngane wakho nidayise emfethu uthi wazi wathi yimina ngidayisile ifoni ngoba bengayizwa ukuthi idayisele ishangane yezwa lo ngoba babona ukuthi yikho khona umshado elingakafiki leyo yabo futhi bese into engekho into engebe ithole leyo ifoni mayidayisele ishangane sombuza lo muntu lihlala bilo shangane besahlangana nale khona nayibona futhi usitshela nje usobala uthi madoda nothayi benu namabhluku amnyama ifoni engeni ithole isiyahamba kakhulu yabo
Even nami ingichokhele le khole sibili amangwayo yabo lonto. Usayebo lonto uyafa induku Njengoba efa induku kanje Even mina ngizoyenza njengoba ngila mengikhipha mina lo face mebeza lana ehoda wazi ngani ethi umfethu wasinda ngoma wakhe yabo njengoba ngithi phawu umuntu wesifazane bethu njengoba mina ngiyisayibuza yonke lento la efonini yabo emva kwale khole esibili phela nje bawenzela le khole esibili iyaqhubeka induku kuyena ngale yabo lona manje angikwazi ukuxoxa yonke lento ngoba ngizovela udidele yabo lona angiqede nje naye nenduku yakhe yabo nje beshaya bethi uma wakhe idlala indiba mfethu yokuba umama angazi kwenzani nje kulezi insizwe kuthiwa ihlina kanje yabo lona futhi wasebenzisa leyo power mfethu esingazi bayisebenzisa kanjani noma wabathinta yabo lona athi hayibo phela amadoda mina hayibo yabo bakhoparate yabo noma wafika wabablashela asazi face yabo kodwa uthi naye nje face namehla esembomula mfethu yonke into face esembomula ibhayisekile sidumo nje face yabo lona libambayo uqatha lihlalo ubuse lihlalo ihlale mfethu phuma akusele isondo langemuva lihlale ba yebo lona uthi wayena mfethu makhe wayengamboni emehlweni mfethu engasho nami uthi mfethu hesho nami sazoba isibathi ngoba phela mfethu kuphelile nami ngiyavunela yabo ngoba sethemba mfethu imini engazile umuntu esimdayisele ukuzingela kuphelile shuthi uzingela kuphelile sazobhubha abantu induku la lona yabo manje siyasebenza bese washawela amathesi engiwawashayo mfethu awusazi noma washa amathesi akhe lo baba manje ngisazi ukuthi kwenzakalani noma amathesi akhe lo baba ngoba amazi lo muntu yabo plazi mfethu sifuna ngezithombe yabo ngikasho into engekho mayangwane yabo ngiyofuna nezithombe naba labanye abantu ngena lo mama uyivale lapho naba labantu bayidlulela lana mfethu bangibuka abanye yabo lona angazi noma mfethu bayazi lento hey qhubeke nosuku lo nje baqhubeka usuku uma nje bengenile mfethu endlini ayi mfethu azame phela mfethu ubhula yomlilo yabo lonto le awubo ukuthi hayi akutholakala inhlakanipho anqotshwa la professor akutholakala inhlakanipho ke manje inhlakanipho yena ozokhuluma uzolinya eqiniso ndoda yazo lona mangwayo untshela sonke le story mangwayo ebele siyathintana yabo hayi nalo usuku olulandelayo lashuba kakhulu unalo lwezolo swele ngisho indawo ukulala into engizoyithini nje hlaka yabo hlaka siyayivala manje uzobuya for part 4 or part 5 it's part 4 nina bendlela phakathi ekhanda kamenzi indaba kwalento omemeza uthi yakhalela imithi igula lika Jamal chithekile mangabe lensizwe iqala manje ngale episode le hlehla nayo ubheke emuva uzothola ama episode yakhe part 1 part 2 part 3 this is part 4 isilandisa ngohambo layo lezidakameza lapho khona yayithi iphumela obala ekhaya caca ke manje ngoba uthi uhlala isikhathi eside eyifihla esengenile idakamezweni ugogo wakhe engaboni kodwa ngezimo zokuthi mawubhema ugcina umuntu ontshontshayo umtshontsho ongakulandela abantu ukuthi bazokubopha noma bakubulala yizona igameke kumzala agcine sebona ngazo kade ingane yakhe engayazi ukuthi singene ezintweni enjengalezi so le journey le akulandisa ngayo ingakusiza ekuthenini kwanawe ugade inyawo zengane yakho into engiadvise ngayo abantu ke nansi into okumele yenze uma unezingane hamba
clicks noma uhambe noma yipi i-pharmacy ufike ucele i-drug test uma ubuya uchamisa izingane uyichamise kuona wonke ama-drug test ungayitsheli ukuthi ucheckani i-drug test izokutshela ukuthi ingane yakhe iyabhema noma ayikabhemi futhi kumele nikufunde ukuthi ingane zakho uxhumane nothisha bazo ujwayele ukuvasha ezikoleni ujwayele ukuvula ama-exercise ayo ukuze uyazi ukuthi iqhuba kanjani nomsebenzi wothisha uxoxela ingane yakho ujwayele nokuxoxa nezingane izinto ezenzakalayo emhlabeni yebo ungasabi so lolu hlelo lolu luzama ukuqwashisa izingane luzama ukuqwashisa abantu abadala indlela abakumele begade ngazo izingane zabo ukuze nazo zingayitholi isesimene ezinjengalesi ngoba uma waqala ukusebenzisa iwunga wazi ukuthi kunzima ukuphuma kuyona ngakho-ke uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngale episode siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ujoyine ne-membership esizokwazi ukuthi sihambele iy'kole noma sithengele iy'ngane ama-uniform igama lami nginguprofessor ngingwakamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi uma ngabe usubuka ezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho-ke sengincenga mina Nhlaxa Professor Voice